Anya laki din! Anya, awan man ang tibagas tayo, lakay. Awan nga rodan. Unay mo't ang tikas tayo panagbiang. Oh, po, no nagrawat kanto mga ming. Anya? Pudno ti bagbaga, iso ang nagbiit ang maibus ti bagas tayo. Gaputa nagrawat ka. Naa. Agasam ti labay mo. Uray kabalyo, di na malagtaw. Ay, unay kan. Nalabos mo dahi ta pa nagsasaong. Kat pudno mo ti bagbaga, sana ya. Nga. Anya nga ita, awan man bagas tayon. Naimbag ko man no da trabahom. Ay, Ngam awan man. Di ka kadimadanagan bakit? At danto. Oho, awan lang arod trabaho mon. Ngam nagrawat ka pa'y lang amangan. Na. Tirumbangkan ka. No awan ko mati trabaho, kontrolam ko mamad tilabay mo. Anya? Nakapulis ka, mate. Papanam. Sa dino kumapay ngay, inak alaan titangdan ko ijay ayan nila kay insyong. Kasta? Kasta ko ng pailaan, awan lang arudan bagas tayo. Jak payla aggaraw mat. Nakaungot ka matan bakit? Oray asinong asawa, makapungtot iti kastang aramid mo. Awan bagas, ngam di ka paylag trabaho. Gusto ka din. Naimbag kumamot no amom akontrolan ti kalam, no kastoy nga awan trabaho. Ngam saan mal, ad damat arumaw-rawot ka. Si kami ti masabat ko manang Petra. Sa dino ti papanam. Ay, mapanak man ijay ayan datata istong. Inak man alaan ti tangdan ko anak ipuros idinaminsan ngal daw. Ay na, sana all. May pera na naman. Ay na, pamirienda ka man nga ron, manang Petra. Di ka man si kabakla. Sa anak pa'y nga agpamiryenda ita. Ngamin, isula ang dayjay ti kwarta. Us! I know, and I can understand your situation in a way. Ato'y titangdan mo, itiduang aldaw, Petra. Ay naagyaman ako na tata. Ay, saan ko kumapay nga umay alaan ti tangdan ko, tata. Ngamawan ngaminan ti isaang may. Anya, Iso ang kapilitan ng maya. awan parekot iti dayta, Petra. Tangdan mo mo't dayta. Iso nga iti anyaman nga oras nga umay ka, itid ko. Agyaman ak tata. Ayun gayam, kaano kayo manin nga agpuros? No Sabado, iso apadaanam lang tatitiks ko kin ka, ha? Un tata, kat agyaman ak manan. Kasano no awan dala kay insyong apakitang tangdana, di awan kanin tayo. Ay na, unahin bakit na kanayon nga gungungot ka? Kasano mga main, kasla awan arapa mo itibiyag. Di ka kadi mabaeng, si kansalang ti asawa nga dalaang dito unag ti balay nga agul-uldag iti agmalong. Kita man dagiti asawa ti kaaruba. Inal daw da amapan agtrabaho para iti pamilyada. Ngam si ka, adda ka laang dito'y balay. Ay, di ka di madanagan bakit? Ang lalaki din aya. Mariknak, umadanin ti panagbak ng tayaw. Anya, ay no, Pedro, ay tungpal kansan. Ay pangasim, di mo mararamidan ti kasta. Ang mga nagbabawi ka. Anya. Ay na, no siyak ti sika. Panawa kong dadya a Pedro. Ha? Ay, imbis nga iso ti trabaho para kada kayo nga agiinang. Never. Tasika mo ti mang bibiyag ken kuana. Wen nga rod bakla. Kaya't ko apanawan Gamanya, di mo mapanawan? Gaputa madanagan ka, nga awanton, ti mangipaay iti... Hoy, tila sasawamot. No, ti pagragsakam lang ti pampanunutom ay na, manang Petra, Diyos ko, ano ba yan? Agpanunot ka. An mo nga ti lalaki no sa dutmet? O, di useless. Oh, Kayla anak ko. Apeng awan ni tatang mo, napanan na?
Dayjay man nakaturog iti sirok ti mangga, nanang. Wan nga paiso. Ay unay meten ti amam. Talaga nga awanan ti aramidan na. Day talatan maturog nga agmalmalam. Wan nga rod, nanang. Awanan at talaga ti plano na amang sapod iti panggadan na. Wan nga rod. Ngamala, ingkay riingan ni tatang tamangan tayong. Ay! Unay mo day talapan naturog mo. Ay, unay ka matay. Nakapakigtog ka may. Apay, di ka mabisen? Ay, unay pwesto niya. Wala, babisin ako. Nabanuga ka naturog. Anya? Ang among bakit? Ada good news ko. Good news! Good news ito! Anya day ta? Ada na tagtaginap ka. Ada ka no gold bar anasarakak dito arubayan ti balay. Anya? Wan! Gold bar! Ay no, nagganas ngayon ti biyag no bilang laang. Siganto mga min. Imbes na maamwa ko no sa dino abanda ti ayan na riniing nakmal. Anya? Masiguradong ka di apod no ti tagtagainap mo, Pedro, lakay. Wen, masigurado ka pud no. Ngamin, sigon ka dagiti lalakay kan babakat iti anggad. No maipapan ka no iti balitok ti tagtagainap mo. Pudno ka no. Kasta? Wen, iso nga amok nga asidagan ti ibabak ng tayo. Anya? No bak na yung tayo Saan kanto na makitang tangdan? Agbalin kanto at dunya. Oh. Alang nga ron, panawan ka dito, iturog mo. Iti kasta, bareng agparang iti tagtagainap mo no sa dino abanda ti ayan ti balito. Hey, sige. Ingka ka doon. Panawan na nga doon tayo turog ko. Anya ti ko ng Petra. Saan kan nga umay makitang nga kuraus ijay ayandain siyong. Ay nasaanan nana. Ngamin, jak kayatin ti mabilag ijay kapudutan. Anya, manipod ita nana. Saan akon amakitangdan. Ngamin, masigurado mi apod no ti gold bar anakita ni Pedro iti tagtagainap na. Anya, gold bar. Wala na, pudno day ta. Natagtagainap na nga adda ka no gold bar ijay arubayan mi. Iso na lang, tasaan na pa'y nga amuno sa dino abanda. Ngamin, naglawa mo ti arubayan mi. Anya, iso ada kayo latan ti agpuros iti mula nila kay insyong nana. Ibagayo kan kwa na amang sapul laengan iti kasukat ko. Jak kayaten ti umay. Ay na, pangasim man si ka, bakla. Umay ka makipuros inton bigat ijay ayandain siyaw. Awan ngamin kadwamay. Saan kanon nga umay ni Petra? Ha? Taapay ka no asaan nga umay nana? Ay na, namnamaan da ti tagtagainap ni Pedrao. Ngadda ka no balitok ijay arubayan da. Ay na, ni Manang Petra. Ano kaya ang pumapasok sa kukote niya? Day tangarod ka. Tangamala bayan tayaw. Anya ngay tiyan mo tayaw. Nupod no tinatagtagainap nila kay na. Naimbag da imay ka, bakla. Wata, apay kiti nasaan? Isupay atangdan ko nga igatang ko iti pagpapintas ko. When awan ni Petra, saan ka nun nga umay? Noon niya nga tamad ati mapampanunot na gidyang agasawa takaslada ag mauyong. When garod payman, tanong masabat ko laday dya Petra, baga akman. Ay, tata, barang makariing iti tagtagainap na abumaknang. Ay naman ang Petra. Agpanunot ka man. Ha? Masigurado yo aya nga dabalitok iti arubayan nyo. Masigurado mi dayta. Ngamin, sigun kadagiti lalakay ken babakit idi anggad. No may papan iti balitok ti tagtagainap. Pudno dayta. Anya?
Kat uray pa inukasta, agtrabaho ko'y lata, Saan kaya basta mang namnama iti data gold bar at agtagainap? Ay, manipod na tagtagainap nila kay ko dayta. Kasla si madutak matin ang makitangdan. Ha? Iso nga urayan milatan Ay, malumanon. Awan pa'y si daan mo. Kastaya? Awan pa'y maigatang. Ay, unay matan di kastoy abiyag apaw. Ang kapayla umutang iti tirsina, ni Nana Basyang. Amumit anarigat dayjay nga agpautang. Kun may isa, at dapay listaan tayo ijay. Iso nga amok asaan amang tadayjay. Ay namang tidday jay. Ibagam abayadan tayo to, no masarakak di gold bar iti tagtagainap ko. Unngag paiso niya. Ikan, darasam! Umutang kapayla iti 2 kilo a karnay. Makasidsidak iti karnikat. Wala kay, ina nga rodal. Day, si kamot kayam di masabat ko, Petra. Apay tata. Apay nga, asaan kamot tin ngom umay makitang tangdan ay bangkag ko. Ay natata, iti kaano man, saan akon nga agsubli iti kasjay at trabaho. Ngamin, jakon kayat ti mabilag iti kapudutan. Anya, Urayon milatan nga agparang iti tagtagainap nila kay ko jay gold bar ijay arubayan mi. Isulaangan ti kalyon minto. ay na, Petra, aya. Ay natata, dismayaan nakmanen. Ti kunam kitde, umapal kayo laang. Ngamin, diyo kayat abumak nang kami. Ta diyo kayat ti maartapan. Anya, Mala, mangan ka amangan lakay. Agbusog ka. Areglado ba kahit? Kat kalpasan amangan ka. Maturog ka, ha? Bareng agparangan ti gold bar iti tagtagainap mo. Ungang peso niya. Mala, mangan ka amangan lakay. Bakit lawak ba kahit? Oh, apay lakay. Nakitam ka din ti gold bar iti tagtagainap mo. Saan ba nga rod? 5 abulanan manipod na itagtagainap ko nga da gold bar iti arubayan tayo. Yung maging gaita, diyan mo na itagtagainap no sa dino abanda. Ay. Kasano day tuyon ngay lakay? Sapay ribo-ribo ti utang tayo iti agduduma at tirsina. Ninanabas siyang agsingsingiran. Uray ni Tata Guryong, kun kastamad ten ni Nana kun siyang. Aya! No amukla ko mga umabot gayam iti mano abulan, nagtrabaho aklat takuman. Amangan kit dimet no al-altit day tatag-tagainap mo. Dahil si kabot gayam, Petra. Taman pa ngay may ka dito'y balay may. Wala na. Umay ko la kumasaludsudan. No makitang tangdan kayo pa'y laang ijay ayanda tatain siyong. Agsubli ako ma. Yan iya. Nakababain man. Ngumanyangay nga rod. Yapay. Saan nyo ka di pa'y anakali ti gold bar ijay arubayan yaw? Nana? Kun saan ka di anagparang iti tagtagainap mau. Nga awanan ti mulanin siyong. Mano na bulan tinapalabas manipod nagkakadwa tayo makitang tangdan ijay. Ita pa nagmumulan, Petra. Wan nga agpaisoan niya. Adda nga ta ipaaramid ni Tata Insyong, Nana. Uray tangdanan nako mga agmula. Ay kahit mapan ka iti ayan na Isaw ti kasaritam. Sana siya. Ay na, makapulog kayo ng asawa. Tata. Ay na, Petra, iti kastoy kinala kay ikaw, sipon pa'y, awan pa'y napuutak ang nagtagtagainag, maipapan iti balitaw kami may sawa. Ha? Tagtagainap lang, di saan ngagdigdigos na ita.
Ken dagiti sadot at tao akas iti asawam. Amang namnamalatan no anya ti agparang iti tagtagainap na. Tatang, Kulak laki din no bimakdang kayon. Tasan kayo mutan na makitang tangdan. Ngam saan bagayam? pasensya kay ko man, tatang. Ay, Manipod ita, lipatan min da dya a gold bar iti tagtagain. Agtrabaho kami lang. Kat sapay la kumataawatan nakmanan nga agtrabaho kada kayo. bueno papagayam. Ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan. Ana itampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmar's YouTube channel. Agyaman ka ba'y itingkay panang tarabay. Anya laki din. Anya? Insago-sagunot ni Valerie ni Antonia, kunang bakit? Wala kay, kasta unay apungtot ni Valerie idinatyempuan na ida ije balayda. Agasam, tainyawid ngamin nilakay na ni Antonia, hay, nagturod. Anya? Ti kunada siguro, agnanayon ang mailimod da ti dakas ng aramid da. Anya ngay, mismo ani Valerie tinakakita, ay dinurabnan Nasaya at ano kas na? Kapag nakman da yung Antonia, bakit? Wen nga rod lakay, kunamlan no asino ngamin akapintasan dito'y lugar tayo. Apay nga ta. Diyak mo tan makikita ni Antonia. Kaslasaan pa yan narumrumwar. Ni, apay, saan nyo kadipay nga amo, nana? Ha? Anya ti saan ko nga amaw, Lina. Iso asaan arumrumwar, gapot na mabain. Kat no insago-sagunot ni Valerie, di asawa ni Turuyong akabit na. Aniya? Wen, nana, iso asaan arumrumwar. Nagalas nga mintirupa na. Agasam, taindaramudom ni Valerie iti semento adatar. Katraf pa'y ko naman. Kasta ka day. Ay kagungguna na Tagnakam. Adala nga ron asawa kan anak na. Di pa'y lamakuntintaw. Ay, wan nga rod, nana. Kunamlan no pa kaidayawan na ti panang dadail na iti pamilya ti akin pamilya. Una yan dayjay nga Antonia. Kasjay ti maganab ti gato lakas kan kwa na. Ay, wala, nana. Imbag po tain sago-sagunot lang ni Valerie. Ay, no siya, ha? Ikalik asi Baglakit din tay may ka, mare. Wala ni, nangyagak iti bulong ti bayabas. Iso ti pabura kiyo. Ta iso ti pagdiramos mo. Iti kasta, agimbag adagos ti sugat ti rupam. Ay na, agyaman ak unay, mare. Naimbaglaangan, tada ka na ta, tumultulong kanya. No problem. Ura di nak ipangpangag idi. Tulungan ka latta. Oh, si kakit dimot, mare. Ay, di nakmot kami matulungan nila kay ko. Apay, mangnamnama ka atulungan na kanila kay mo. Idinto, taga po iti kinasayat mo, tinangisagunutan daken ka. Iso aggarumyad day tarupam. Ay na, nusyak ti asawam. Saan kamot lang atulungan Gunggunam kit di Anya? Ay, na. Ay, kunaklaki dinwal aliyati masabat ko. Imalaldawan. Ay, si kamot gaya mantunya. Anya? Unay kamutan, nana. Anya ti pa nagkita yung kanya. Al-alya? Ay na, pasensya ka kuman. Di kamot na ilasin nga men. Di pa'y gayam na imbagan day tarupam. Awan bibiyang mo si kabakat. Aniya? Di ta kaman laangan. Si Kati nakaalas ti rupa na. Oh, lakay.
Naisagana kung tibalon mo ang mapanagtrabaho. Agyaman ako na, bakit? Maalamangan kan, tapno masapa ka mat amapan ijay shop. Wen ka di ka kadi madanagan. Uray maladawak, adulat na ti customer ko, bakit? Anya? Ado ti suki. Mapalalaki man, no babae. No siya ngamin ti agre-prepare iti motor. Reperek anasayaat. Sa nakas iti daddo mga paspasan da, no ado ti nakapila. Tapno laeng malpas da adagos, kit makaduda. Alawanan, mangan kan kunak, tapno mapan kan. Si kamot manen, Antonia. Wan, ay na, nagsubliak manan. Ma-vulcanize ko man, dahil dalig ti motor ko. Anya? Kasla ka na yun ang maplat ti motor mo Wan nga rod, agkara flat. No apay mo. Ala, mabit lang nga rod Lipasag pa'y dahito araramidag. Isarunok dahito ipaparamid mo. Agyaman ak unay, gando. Awan na nyaman na, si kakit dimat. Wan gayam, sublianak latan intun madamdama ha? Agawin akpay. O sige lang, Antonia. Ay na, itayak pa lang agururay kan ka. Ay, where did you came from? Ay na, nagapuak ije ni gando. Napan ko man impavulcanize di dalig ti motor ko. Na-flat manen? Ay, una yan adalig dayta. Kanayon ang ma-flat. Ayos sila mare. Kay-kayat kumat Takay-kayat kumat, ti agkarasubli ije shop ni gando. Anya? Amo mare, aggusto akman kini gando. Anya? Ay na, ay, matungpa ka man Ay, gusto ka manan nga ibagbagam nga. Kaimimbag nga rodan ti sugat ti rupam, gapo iti pinangisagusagunot kan ni Valerie. Ita, gusto ka ni Gando? Mare, jakmat ngamin malapdan ti bagikan kwa na. Nagwapo ngamin. Kan malakas ang sex appeal niya, ako nada. Ano? Kwa, manungay ti bayadak kan ka, gando. Ha? Wah, oray saanen, Antonia. Oray libre latan, ti panang vulcanize ko iti dalig ti motor mo. Ha? Sigurado ka? Wen, umdasin ang nakitak ti kinapintas mo, Antonia. Anya? Ay na si kakit dimat. Rabrabakan nakmanan. Saan ka rabrabaken? Ibagbagak ti pod no. Amom, Antonia, nagpintas ka. Ay na, agyaman ak unay gando. Kat oray si ka, nagwapo ka mat. Ha? Kasta ka di? Ay na, agyaman ako na Antonia. Naimbag ka pa ita, naibagam da ita. Ngam ni bakit ko, saan? Anya? Anya? Kasta timbagan ni Gando kan ka, mare? Wan mare. Isu nga amok nga damot pa naggusto na kanya. Anya? Unay kamit kan? Siyempre, gusto kan ka. Kaputa si kamat ti muna nang ipakita iti motibo. Basta. Amok nga gusto kanya. Gusto akmat kan ko na. Ay na, marikrik na. Maadaan kami iti relasyon iti kabiitan na panahon. Ay, unay daytan. Kaim imbag tarupam. Gapo iti naramid ni Valerie. Sa ita? Kasta? Si kakit dimot mare. Sana bali ata na imbagan mo tan. Saan at inaramid ni Valerie ti makalapad kanya tapno aggusto kinigando. Ay, tsaka mo Ay na, nagatlan kan sakit diti sa bawil. Diyos ko. Si kamot mare, di ka di marurod kanya. Ay na, kasano ajak marurod. Ada pamilyam. Ada asawa ken anak mo, danga. Nukas daymot nga minilakay ko. Awan lang nga rodan itsura na. Di na pa'y ammo ti agpagwapo. Anya? Nay, si kamot gayam ti masabat ko, Lina. Narabyan ka mat. Wala na.
Naggapuak man ijay siya. Sapsapulak nila kay ko. Rabiin ngam awan pa'y mat. Ha? Kanayon matan amarabyan tunggal agawid. Sigud mat asaan akas jay. Kasta ka de. Ay na, amangan mat no napan nakiinom kadag iti barkada na. Ay, saan mat amang nginom nila kay ko, nana? Ay wala agpaiswan niya. Nagmading arod tagparparik na kanya. Sapay la ko mata saan apod no ti atap ko. Ay na, Lina. No pagat atapam ti asawam. Naska napaliiwam. Ay narigatan. Nana, Adamadamdamag ko ka. Kamjak kayat ti agsao. Amangan no siyak ti madaksan. Isuan na sa isayaat. No sika ti makaamaw. No pudno no saan. anya? Ne, si kamad gayam Lina. Rabiin ngam imay kalata diti balay. Wan bakla, imayak tadda na patag agagara. Napatag? What's that? Agsalud-sudak lang. Amangan no addam mo may papaniti asawa ka. Asawa? Anya nga ti amo kanigando? Kat jakmad banbantayan ti asawa? Kasta, pasensya ka na. Sika lang amin tinapanunot ko nga umay pagdamagan. Gayim mo ngamin ni Anton niya asayat ka. Anyat kat mo asawa? Awan, ngam siguradom lang nga awan amom, ha? Inakon. Rabi na yan, Antonia. Agawid ako. Amangan no makadlaw ti asawa. O sige, gando. Agan-anad ka kumaha. Agkita tamanan inton bigat. Wen, umay kanto iyay siya. Ha? Amangan no adda makadlaw ka data. No kanayo nak ijay. Awan, basta imutam to ti motor mo. Iti kasta, addalat tarason mo nga umay ijay. O sige, umayak inton bigat ha. I love you. Naimbag man tanapanunot mo pa'y tinagawid gando. Ha? Naimbag pa'y jay manok. Taam muna ti agapon no sumipngatan. Ngam sika, agawid ka matan no kay kayat mo. Ay, pasensya ka kuman, bakit? Dala ngamin napatagan na panak. Ha? Napatag? Sa dino dayta, ibagam man kanya. Ha? Ay, basta napatag bakit? Anya kalaki din aya. Maamwak laeng nga da saan anasaya at nga aramidam. Makaraman ka iti saan mo pa'y anaramramanan. Lina. Ay na, pangaasim mare. Sarda nga mo ti makisinsin nara ka ni gando. Ha? Panagkunak, makadkadlawon ti asawan na. Tapno amo, imay nili na dito ibalay, di na minsan nga aldaw. Salsalod-sudan na ano, adda amok maipapan iti asawan na. Aniya? Ay, pangasim man. Di mo urayan nga adda pa'y daka sa mapasamak. Among mutan ana, yung nili na nga asawa ni gando. Ay namare, kas iti nakunak idikan ka. Awan bibiyang ko iti dayjay alina. Anya kumati maaramidan na no ay ayatak ti asawa na. Anya? Kita amot nga min tila nga dayjay alina. Adayo anapimpintasak nga amang ngam iso. Kas lapay udpay ti kalding ti ropa na. Shh! Tangiwat mo. Inton kuan, adda nakangagkan ka. Narigaten. Awan bibiyang ko kunak tumat. Gaputapod no ti ibagbagak. Numapan nila kay mo ijay shopyaw. Kasto iti aramidam, Lina. Nana, Surutam, ngam di ka agpadlaw. Iti kasta, matakwatam no anya talaga ti aramidam dagandaw. Kunti babae na. babae na kunayo, nana. Katuan, ado tinakakit-kita kadakwada. Isu na laang, tamabutang da amang idanon kan ka. Anya, sino ti babae na, nana? Ay makitam to, Lina. Makitam to, numapan ka iji shopyaw. Anya?
lang, dayta, honey. Ituloy mo to inton madamdama. Mapantapay ag merienda. Day taman ti kayat ko king kahani. Uray may sa ti Antonia, no kasta. Awisan nak ama panagmerienda. Katuan apay ni bakat mo. Di nakaaw-awisan, ama panag merienda. Saan, Antonia? Awan ti ka sweet na daya tao. Awanan ka itibain. Ha? Pudno gayam ti bagbagada kanyak. Apay atin ang panak matlatan. Maminsan pay. Day tatirumbang iti kaskan ka agatal. Adala nga rudan asawam. Day tapay la kinagatal mo ti pangpangrunam. Saan tapay analpas Antonia? Anya ka matanggan do? Ag babae ka lang arudan ni Antonia pay langmat. Ay nagando nor arigan kas kala nagrugit iti asidag maangangot inyad adayong kumamat Kantay babae kumamat nga dapakairanudan saan akaskin ni Antonia ano arigan kalapati nga babati tayab na. Pakawanan na kumabakay. Pakawanan nga bagbagam. Ang mga numatungpakan! No saan kayo anatiklo? Sigurado nga itultuloy yung lang! Ha! Agsagana day jeng Antonia! Ikali yan ko nagtubas! Anya? Antonia, natayan. Tarpulin naman dito nakapaskil dito sa angot ti balayda. Ay, agawid akon. Inakibag ang kanilolak. Na yan? Sino nga hingatan tinangikabil na ito'y atarpulin? Sapay in labing memory of Antonia tinakasurat. Patay kang gatil ka. Sana ko na. Amok. No asino ti akin aramid iti da ito'y. Nilina. Ha? Ti awanan ba a babae? Ay na, Antonia. Kasta unay nga men ti pungtot ni Lina kan ka. Isu akasta tinaaramid na. Amirisam ka di anaimbag. No apay mat nga men, nga iti kinaado ti lalaki, amabalin mo agargarean. Ni gando pay laang mag... Ha? Kita man day tangaramid mo, si bibiyag ka pay laang. Ngam adan tarpulin mo, gapulaang iti kinagatal mo. Anya? Ay, makapalnek! Si bibiyag ka pa'y lagayam, ngam adan tarpulin mo. Amo pay dayjay, Alina. Ay, anya nga amupay nga ibagbagam. Ay na, naaramid na laday jay. Gapo, takas ta ulit ipungtot na ken ka. Sabah kay mo't hindi Maawatak mo tirik na ni Lina. Ay, nasaya ato kasta. Adapay mo gam na ba't bati pa nakaawat mo? Kunak nung di ka makaawat? Anya? Ala, gusto nga minan day tang aramid mo. Stop it. Kita man. Idi, kasta una, iti pa nang isagsagunot ni Valerie ken ka. Nga uray la dara-dara day tarupam. Dandani pa na ikat day tangipon mo akas larabit. Mare. Gapulang iti day ta kinasayot mo. Ay! Ita, inyaramidan da kamanan iti tarpulin mo. Agasem, in loving memory. Ket si bibiyag ka pa'y laeng. Ket, gapumot lang day ta iti kinasayot mo. Ay na, Antonia, agbalbaliw ka nga minen. Mare. Gusto mo ti bagbagak? Tapno saan ka makadadali iti pamilya, iti akin pamilya? No nagatel ka, kudkudan. Saan? Aday ta agpakudkud ka iti sabali. Madiday tangar aramidem. Taada bukod mon a pamilya.
papagayam. Ditan tinagdibusan ti may sapay a pakasaritaan, anay tampaw dito'y drama tayaw. Anya laki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayaw ti Danmarts YouTube channel. Ang yaman kabay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nakaparadan ni George. Miling, bakit? Anyat orasan ay alakay. Ay kaya alas 6 na. Alas 7 nga agrubat tilugan. Saan ka de? Wain. Nasa papay. Agam na saysaya at no, mangi-reserve kay ti pagtugawam. Aywan nga agpaiso. Lunis ita, sigurado nga adumanin ti agpasentro. Nasken amang reserbaak iti pagtugawan mi kin ni Mari Susan. Alam ti basket mo Taisupay lati ipatong mo iti pagtugawam. Kitaam to mga rutisida nga ilutlutok, lakay. Mangi-reserbak laang iti pagtugawan mi, Wan ba kay? Nakapagpalingki ka ka din, Mari Miling? Wan, Mari Susan, nalpason, si Kangay. Adupay ti saan ko anagatang, Mare, ngam inton sumaruno alawas tumanen Alas 2 mat ngamin nga agrubat ti lugan, Mare. Iso anas ka nga agsublitan iti paradaan. Wan matkit di, Narigat no agpauray ta. Ang mga no adunto ti sa uni Anita. Sapay nakaluganan tayo iti agsapa. Gusto ka, Mare. Amumot day jay atao. Urayan naklang nga rudbiit, tagumatangak iti meriendaan ta, sakbay nga agsublita ijay paradaan. Ay payapayan nak mo, itan timiling. Ada ka diti bagam? Apay asaan tayo pa'y nga agrubwat, kat alas 2 matan, George, kaanakan. Wan nga rod, sapay kasla agtudong. Awan pa'y ngamin ni Ma'am Anita, Anti Miling, Anti Susan. Anya, saan ka ding alas 2 ti rubat ti lugan? Saan na ka ding ammo? Nakapila pa'y laang kano iti grocery store, Anti. Kat no nasapa tayo mat anakadanon dito'y ili. Ala, bay amon, Mari Miling. Amumot day jay akalugaran tayo. Feeling entitled daunay, isuada tayo laangan ati ag-adjust para kankwana. Anya lakit din day tao aya. Relax lang, Anti. Paumay mo't siguro na dyan. Apay narabyan ka, bakit? Nadadailan kayo? Saan mat Agusto lakay? Adda lang amin ti feeling entitled ang nakaluganan mi. Sino ngay? Asino kumapay ngay? Ni Anita Ay, anya laki din ay bakit? Ang mga noda makanggugan ka. Ma'am Anita, ko na ma. Masurunak lang amin kankwana. Imbes nga alas 2 ti rubat mi, nagbalinan nga alas 4. Ay, kaya talaga akasta bakit? Agiin nanos tayo, tapno awan tirere. Ay na, saan amabalin ti kasta kanyak lakay? Idi na palabas abulan, siyak tinagpauray iti kaanakan ta. Amom no anya tinapasamak, nagado nga ibagbaga dayjay nga Anita. Itataiso tinagpauray, okay lang. Kasta talaga. Maestra ngamin kun baknang dayjay a tao. Ay, awan bibiyang ko. Di uray pa iso ti principal, agpapada tayo laang Agusto. Naimbag abigat mo, Auntie Miling. Anya dar aramidon dito tersen na. Gumatangak man iti mantika. Mantika? Saan ka na nagpasentro kayo di kalman? Wen, nagpasentro kami ngam nalipatak ti matang iti mantika. Ay, wan gayam. Damag ko narabyan kay kano. Wen taadda pa importante ang nagpauray. Naimbag kumamat no 30 minutes laang. Saan mat? Tadwa nga oras ang nagururay kami. Ay, una yan ti kasta. Sino nga dahil feeling entitled? Asino kumapay ngay? Ni Antim nga Anita Anya?
ni Mari Susan ti sumungan. Sa dino nga ti papanan na. Naimbag nga aldaw mo, Mari Miling. Si kamagaya, Mari Susan, sa dino nga iti papanam. Mapanak man dumawat iti agas tita klinik, Mare. Ada kanukat ni doktora ita. Aya, Wen, isuti ko na nila kay ko. Saan ka dian ay baga ti asawam kan ka, Mare? awan mo't tinadakdakamat ni Agusto kanya. Amangan no nalipatan na laang, Mare. Ala, agpeles kan ta agkuyog ta amapan iti klinik. Urayan ka laangan dito'y paraangan nyo, Mare. At idugmat gayam ti pila, Mari Miling. Wen nga rod, Mare, italaang manen nga imay ni doktor. Sapay nakapudpudot. Anya kalakit din, aya Mari Susan. Anusan ta ti aguray Kitaem na sino ti subungad, Mari Miling. Ni Ma'am Anita mo't Mari Susan. Anya nga ta ti aramiden na dito'y klinik. Umay siguro agpa-check up, Apay kumakitbak ng damit. Kabailan dati agpa-check up iti pribado nga ospital. Si kakit dimat, Mari Miling. Nasaya at matlaang no umay agpa-check up dito'y klinik. Tapno, di na ibaga da tayo laang ti may ikan iti libre nga agas. Nay, apay ngay, nagdiretso lang tamit ni Anita iti unag Mari Susan. Saan mat abulsak tapno di na makita nga ti dugti pila. Talaga a feeling entitled day ta tao, Mari. Nagswertian ngayon day ta babae no saan nga agpila. Ay nano siya, awan ti bibiyang kuno maestra. Rumbeng laptamit nga agpila. Saan amasapol nga special treatment akanayon, tagpapada tayo laeng met nga agkasapulan. Gusto ka, Mari Miling? Saan aga po tabak ng kan maestra dito'y lugar tayo? Kat, isuaka na yun ti first priority. Saan mat a PWD? Datayo anak kurapay ti kanayon nga agad just iti kastang aramid na. Ha? Saan anasaya at ti kasta mapaspasamak, Mare? Siya kunti sumaruno, doktor. Ma'am, nakapila kayo kadi? Anya kalakit din aya, doktor. Pagpilaan na kadipay. Nasaysayat mo lang nasurutan nyo ti pila. Tapnawan ti riri, ma'am. Doktor, may sa kamestray ti dayto a lugar. Kat ado pa'y tinaskan nga ramida. Iso asyak pa'y lang ta si kaswam. Pasensya kayon. Agam sana mabalinti kasta akapanunutan nyo, ma'am. Kas nakunak, surutan tayo lata ti pila. Nang runa, kaya't saan mo't nga emergency. Iti kasta, maliklikan ti riri. Ay, oo na yan, doktor. Napili ka mo't anya. Pilpilyam ti pasyentem. O ha? Sana kasta, ma'am. Apay nga roda di na kayat a check-upan. Malala. Agtugaw ka nga rudan. Sikan, ti asikaswak, ma'am. Kasta Ni Anita matantes asikaswan ni doktora, Mare. In mo na tayo ang nagbilang, isupay tiin mo na ana asikaso. Anya lakit din aya, Mare Susan. Di ka pa'y nairwam aya, iti kastang aramid day ta tao. Impilit na siguro manen ti kayat na. Ay no! Talaga maibusan ti pasensyak para iti day ta babae, Mare. Ay, saan lang asika, Mare Susan? Uray kadagiti daduma akabaranggayan tayo. Adumit lang ti bagbagada kontra kenkwana. Nangalalaan namot nga tay ti puskol ti rupa na, Mare. Ay na, imbak-bakit nan samutan ti kastang ugali na, Mare. Pa-special treatment na kanayon. Uray no agpasentro tayo. Isumit laang tagpa-importante ti jeep. Di na pa'y kayat ti maipit no ko. Aguray day ta nga Anita. Kasaritak tuman no rumwar. Apay akas na ti panagkitam kanyak, Susan. Kaslada kayat mo asawa na. Talaga nga adati kaya't ko asawan, Ma'am Anita. Na, takusilapan nakpay. Oray si Kamiling. Amok akuskusilapan nakmat. Ni, naglaing kan ngay manang Anita. Agasam man,
Ta imuna ka pa'y anaasikaso, ngamda kami nga imuna ang nagpila. Kasta talaga, Miling. Feeling entitled kamot anya. Saan mat? Panag ko kastoy lang at talaga, numaysa ka a professional. Si kakanayon, ti priority. Ay, awan ti bibiyang ko numaysa ka, maestra. Di oray pa'y sika ti principal. Rumbang agpila kalatta, manang Anita. Saan aday taag pa-importante ka akanayon? Ay, piman kayo mat nga kumare. Uray no aglugan ka iti jeep. Ti kayat mukot nalawa akanayon ti pagtugawam. Uray no agpapadam at ti baybayadan tayo. Kas ko nakita yan. Kasta talaga no professional ka. Kanayon asika ti first priority. Ay, apa yung kasta tila nga, Auntie Miling? Ay, maistresak ka talaga iti dayjay nga antim. Sika, bakla. Ay, anya man ang tinaaramid na aya. Ammom ka di, nagpilpila kami itay ijay klinik. Uray no nakapudpudot, inan-anusan mi. Nga miso, nagdiretso iti ayan ti doktor. Saan mat abulsak? Tapno saan na makita nga adda pila? Ay na, kasta mo lati reklamo dagiti kabarangayan tayo, Auntie. Uray no umay gumatang iti tersena. Di kayat na isuti umuna nga si kaswag. Anya lakit din ti kasta pa nagpampanunot ni Antim. Ala, bayan yun. Kasaritak tuman, may papan iti day ta abanag. Wan man, numabalin, bagbagaam, ta talaga amapunwan kami iti kastangar aramidan na. Nasayat, matanalagin mo ti umay dito tersena, Auntie Anita. Apay, adda ka di manen isyo, bakla. Well, nadamag ko, adi ka nagpila, idi napan ka nagpa-check up. Anya kalakit din aya kanakan. Awan mat dakas na. Ay na, saan na nasaya ti kasjay nga aramid mo, Auntie? Uray, di na minsan na nagpaili kayo. Narabyan kayo, gaputa nagpapauray ka kano. Katangya kumait. Ay, guraan da kayon adag iti kabaranggayan tayo. Gapu iti kastangar aramidan nyo. Ay, guraan daklang. Kasta talaga ti professional ama ko na. Kanayon a first priority. Ay na, kamali day ta akapanunutan nyo. Professional man wano saan, agpapada tayo laeng. Ay nakaanakan nagadukat nga amumon. Baliwan nyo man, ti kastangar aramid nyo. Amang ano day ta ti pakaisagmakan nyo. Mabit Ay, lang. Asino tinangidanon kadagita adamag kan ka, ha? Niyan ti Miling, niyan ti Susan. Kanado pati agreklamo. Ah, kasta gaya man. Hoy, Miling! Romwar ka man dita! Anya ti aramidam iti paraangan ni Manang Anita. Mayak taumay ka komprontaran, Miling. Anya kalakit din aya, Manang Anita. Mabalin mat nga ibagam iti nasayaat. Saan amasapol nga agiskandalo ka iti paraangan mi? Apaya komporme ti dandanon mo iti kanakaka. Saan akum kumpormi day chay, Manang? Imbagakla ang matipod no kankwana, tapno ammo na mat ati mapaspasamak. Ti ko namkit de, umapal ka kanyak, ngamen siyak akanayon ti first priority. Anya kumangay ti apalakan ka, Manang. Day tadakas nga ugalim. Talaga kaya makalkalabanan naksi kamiling, ha? Anay ko, tibuok ko, Manang Anita, ibatam. Anay ko, ibatam tibuok ko, Manang. Ibatam. Daytoy ti may bagay iti kaskan ka. Anay ko, kastagayam, ha? Daytoy matiparakan ka. Anay ko!
apay kinugtaran nakmatan miling. Itay pa yung ibagbagak ng batong tibok ko. Ngam di mo kaya't self-defense na ang kinaramig ko manang Anita. Anay ko. Ay, sabatan makatakdar. Gunggunam ha? Makaamu ka dita. Ala, agawid ka kit din. Di mon orayan ang mapunwanakan ka. Anay ko. Sakpay lang ti umay mo apaan dito balay. No natangsit ka, natangtangsitak mat. Anay ko. Nagsakit. Tibagpaki kanakan. Ay, no apay ngamin anapan kayo pay la ayan ni Auntie Miling. Oh, dahil tanti bagbaka kada kayo. Mangsapul ka man kit di iti mang basahe kanyak. Ni Auntie Susan tanalaing dayjay. Ni Susan na kumari ni Miling. Ay oray sana no dayjay pay lang. Ay, ada kada kayo daytan No diyo kayat, di da kayo ti mang masahe iti nasakit a bakrangyo. Ay saan kanakan. Nagsapul ka iti sabali. Ay na, awan ti pagpilian nyo Ni Auntie Susan lang ti amamok ang nalaing agmasahe dito ay. Pasensya kayon kadagiti na arabida. Kan naisawsawang ko kada kayo iti kumarem, Susan. Okay laang dayjay. Tinapatag, nakaamiris kan, Anita. Ay wen, nakaabiris ako, Susan. Wan gayam, adati bisitam. Sino? Siyak manang Anita. Pasensya ka mutin no nakugtaran ka. Pasensya kan, no saan ka nga in respeto kas may sa professional. Awanan day chay, Miling. Basol kumitla, taimpungot ka ngamin. No saan ka ko mga impungot? Saan kumamot anapasamak ti kastoy kanyak? Kan maysa, maawatak no apay asaanak nga irespeto. Ngamin da kasto galik. Sana bali, nagbalbaliw akon, Miling. Dumawat kan tumit lang iti pamakawan kadagiti kalugaran tayo. Kan agbalbaliw kan manang, tapno saan da ka aguraan. Juan, kasta talaga ti aramitak, Miling. Ala, huston ti drama. Agpaimbag ka kit di. Nang runa ka ni mangrugin ti klase. Awan ton ti mangisuro kadagiti estudyante. Agpasentro kayo kadi, Susan, Miling. Wan, si kangay manang. Agpasentro agmatlaang. Ay kat agkukuyog tayo nga rudan Iso na lang, tawan matan ti paglukanan tayo. O di ano san tayon ti agtugaw iti tenga. Kapilitan tani George laang mati agbiyahe ita. Ay, sige. Ano san tayo nga ron ti agtugaw iti tenga? Tinapatag, makadanon tayo iti papanan tayo. Sigurado ka kadi, Anita? Wan, okay lang kanya. Hey, at niya laki din. Saan lang at ipagsayatan tayo, ti panunutan tayo, kakamsat. O di kat agraman, ti pagimbagan, ti pada tayo at tao. Saan narumbag, nga usarin tayo, ti profesyon tayo. Tapno makaala tayo, iti makuna, nga special treatment. Mala, ditan papagayam, tinagtibusan, ti maisapay aparang, dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Carlota Mistika. Isagsagot ka na kayo ni Danmar's YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarapay. Anya laki din! Anastasia, aglinis ka man dito'y balay, tao may agpasyar daan timlina kan Uncle mo Jerry. Ni, asino da kita? Apay, di mon malagip ni Antimlina. Diya ka mo? Wan gayam. Ubing ka pa, idiin may dapim masyar.
Awan pa'y nakam mo ide. Kan asino day ta nga Uncle Jerry? Kabsat ko iti ina. Nabayag mo't lang anagyan iti Manila. Agpadpadada ka ni Antim Lina. Aglinis ka Siguraduam nga awan tapok kadag iti lamisaan. Kan istante dito'y balaywan. Mapanak ko maagboy iti kontes nga agluto dita Kapitulyo. Adula amin. Awan tumat lamaganap mo di taning kagbuya. Nausumak nga rin nga agluto. Naglinis ka kiday. Tama pa anak makitsenda iti ipasango ta kadakwada. Umunag kayo, kabagis. Kabagis Lina, kat kabagis Jerry. Nagyaman kami. Adan dagiti bisita. Jak pa'y naluto da ito'y kananda. Umunagtan. Ay, makabanog ti agbiyahe. Una yan. Tapermimot gayam ti pudot na dito probinsya. Awan pa'y lairo konyo. Mabit laang ta ipaalak ka ni Anastasia di electric fan. Anastasia, alaam man di electric fan dito'y salas, nakasapulan daan ti kan uncle mo. Naisaksak mo di electric fan. Kat itay pa ya. Apay ngay asaan mo't nga agandar. Kastoy niyo. Pagandaran. Kasta gaya mapaandaran day ta. Masapula pampagen. Apay nga. Ne, apay nga gun-gun matan. Ayan na ayan ni Manong mo tatarimaan na dito electric fan tayo. Saan pa yan nagawin? So ka din dito di anak mo baby, di pingmanaw kami dito. Ay wan, ni Anastasia. Punay kamatan. Takastapay matintad mo anagan na. Nagatidog. Anastasia? Mabalin mo't kumaata siya. Tapno masosyal, angkol. Tasang ko na ba? Pangbagat anagan. Tasha. Adda etch na. Tapno balasa nga denggan. Amom ka di tinagan dagiti kakasinsin mo. Diyay katawunam nga anak me. Diyay babae, Britney Joy. Diyay matlalaki, Carlo Joshua. Kasta ti uso anagnagan ita. Saan atas siyang wano Anastasia? Ay, nakaluto ka din anak ko. Ingkan isagana ti makan. Ay, wala nang. O sige panawan kayo pa dito Agad-adal ka di pa ilang ta anak mo. Di na kayat. Nagpatinggalangan iti high school. Nangala iti short course. Agluto mati kayat na. Agluto iti... Anya ko ma? Tinasayaat. Pagalaam iti kinadoktor. Wano, abogado. Isum na ti agluto. Kaya't nakano ti agnegosyo. Nabsugak. Naimas dyan loto ni Tasyang akin nantayo. Uray sa ngarod. Simple lang matagitin sagana na ang naimas. Kunak nga ron, nga iso ti paglaingan na, ti aglutaw. Rumwar tayo itangal daw. Takaduain na kami amapan mangpasyar kadag iti daduma kakabagyan tayo. Wala. Ano, dagiti kakabagyan tayo ditoy. Isurot tayo ni Tasyang, nukayat na. Diyak kayat ti sumurot nanang. Agbati ak dito'y balay. Tapay adi mo kayat. Adamot lugan da apagluganan tayo. Diyak ngarot kayat. Kababain ka dakwada. Kayat da sumurot ka. Nakauyo-uyaw mo da kita akakabsat mo. Apay, inuyo-uyaw da kaya. Anyangay. Saan ka di apananguyaw di panang katawa da itinagan ko? Ay, para day tala ang gumora kan. Nagadungamin anakan.
Day tapay mo't Anastasia tinapili yung ay panagan kanya. Imbagak matenken ka, a pinagtipon mi, tinagan mi, iti day ditatang mo, at tasyo. Kanagan kumat nga ana. Iso nga, Anastasia. Ha? Diyak kaya ti sumurot ka na kayo? Sige, rumor kayo latan. Ay, diyak samot masurutan di balay ti kasinsin mo, amistra. Agdiritso tayo, una agkilo tayo. Agdiritso tayo. Sige. Diritso ka na, umanong. Nabayag ngamin adyak imimbay di tao. Kasta ka day. Ana? Ay na, mabalo adagos ni Tasyang. Siyak man ang tinakita dahi ti abakit. Nay, apay anak ko namday ta. Kita nabnabiyagayam di dakklasiding iti pagtadtadan ti Luana. O kita man na imbag. Ay, di man sagit-sagidan dahi ta siding ko di tarupak. Kit-kitaan bilaang mahal. Malaksid pa ita nasapa mabalo. Ang mga no kanser dahi ta asiding. Ay, saan kumamot Dung-dungwak dahi ti nga anak kao tanagagat. Numatay adagos gapo iti kanser. Ay adyalaangan ti biyag kao. Apay nga ita kailangan nagawin. Kat ada bisita. Isumat lagayam nga da nakaparada lugan dita sa angot ibalay. Asino dagiti bisita ya? Daan ti Lina, kan Uncle Jerry. Ha? Dagiti man nagtagibasit iti pada da a tao? Kasta ka diti ugali da? Anya nga nasaysaya at ko manusandan nga imay. Isumat lagayam Tagtagibasitin dak ta istambayak lang. Isu asa anak langan nga pakita kadakwada. Nagawid ka din ni Manong Mau? Wan, nagawid. Ngam nagsublimat la adagos, tada ka no trabaho na. Ada trabaho na? Ada, kuna namot. No kasta, nauman iti panagbalin na nga istambay. Ay, wan nanang, kaanong agawid da antikan angkol? Apay adamdamagam, kasangsangpat dalang idi kalman? Pagawawidam idan, kasano? Kadagiti amin akabagyan a binisita tayo. Awan lati naramid da? No di ti aguyaw? Ay, bay amlat ka di ida. Inuy-uyaw da da ito'y siding iti rupak. Kinadnganda pa yung tibiyag ko. Anyangay da ita nga aramid da. Hoy, si Kamberting! Di nakman paswitan dito nga ti kalsana, Uy, agungat adagos. Kasano? Di nakmat ngamin pampansinan. Tapay kumapansinan ka. Agpapansinak nga rod. Wanya, kaano nga agdate ta? Agdate ka, may Sam. Nagsungit ka matan, babe. Anya, babe. Kaya't ka nga ngawagan iti babe. Dakas ka di? Panawan ka man langan dito'y. Perjim lang, tel daw ko. Uy, babe! I love you! Tasyang, nasaysaya at no saan ka na makiasawa? Hanay, apay anak ko namday ta. Nabnabiyag jay siding ije pingping na. Ang mga numabalo laang ti anak mo. Hoy, Anastasia, dengdenggam ka di ni Antay. Ha? Apay ka di? Ada ibagbaga ni Antay, may papanday ta siding di ta rupam. Ang silsil po nak, jak dengdenggan ti bagbaga na. Ay sus, kita day ta siding di ta abaga na. Ay wan, talaga nga adda siding iti abaga na. Idi pa'y la baby ang nakitak day ta. Kat kunak ano awanan. Nabnabiyag manan. Apay ka day. Anya ti kahit asawon day ta asiding iti abaga na. Baklayin na tirigat ngag na nayon. Anya? Oy, auntie. Di mo man sasawon ti kasta. Ay aguli magkatag sasya o pay laang na antay. Awan progreso iti biyag ti adda siding na iti abaga na. Patyan na kumata siya. Agnanayon ka nga agrigam.
ang jakmat na rogyan di cooking contest. Asino nga taaya tinangabak? Babe, Addaman yun dito at tao. Hoy, di na kawawagan iti kasta. Sumsumgarak. di na ka di kablaawan, babe. Siyak tinangabak iti cooking contest. Champion ko naman. Sikati nag-champion? Wen, isa mabali na kung nagagaram ka. Sumardeng ka, apay. Kayat mo, ti matay adi na oras. No patay ti kay batugan ti ayat ko ka. Di uray matayak itan. Ay, kunam siguro no agang angawa kanya. Oh, makitan ba ito'y siding dito'y pingping ka? Isungarap day ta tinang papintas ka, babe. Bagbagay mo. Kaskala artista. Mom, ti kayat naasawan da ito'y asiding ko, ha? Manangibalo ak ka no. Nangag ko daytan. Ngam sana ka mamati, babe. Pamati lang dayta dagiti lalakay kan babakit idi ugma. Iso ano kayat mo ti agbyag iti mabayag? Sardengan nakon. Mangkita ka dita iti sabali a babae nga ayatam. Saan asya? Tamanangibalo ak. Awan mo tunjelugan danti ka nangkal. Ay nagawid dan. Kelata nagawid da. Emergency ka na. Anya day nga emergency? Natiliw ka no di lalaki nga anak ni uncle mo. Ada ka no imot na nga illegal a droga. Anya? Ni, kunak man lumangal ala iti kinaabogado. Iso man ti kunak day ta. Ay ngam, loko gayam day nga anak ni uncle mo. Agad adal. Ngam sanda mo't ang makaturturpaus. Asino itakada kami ti mang bakbaklay iti rigat? Ay, nimot antimlina. Pinanawan dagiti anak na. Sapay, puro professional da. Idi nakaadal dan. Pinanawan dan ti inada akaslaawan anyaman na. Dakon. Adan ni Manong. Nanang. Dakon. Apay ga itakalaang. Nagbiro kak iti trabaho. Isu asanda kon nga ungtan. Anya trabaho nga itinasarakam. Construction. Maano samday ta trabaho? Ano usak tapnusan nga ibaga dagiti kakabagyan tayo nga istambayak nga agnanayon. Ipanagnag ko kadakwada, akabalak mo ti agprogreso. Kasta tinanakam alalaki. Ala, agluto kayo man kit iti merienda. At daw may abisitak kay. Iso tinang tulong kanya ka makastrak iti trabaho. Sige. Agluto ak iti merienda, Manong. Anya a merienda ti luto. At damit gayam kan ka ti basit asarming aberbero kakading. Ay, pagsarsarming ko nga ron dito'y sining ti pingping ko. Kunang amin ni auntie ama nangibalo kano ti adakas to'y asiding na. Patsyamay. Nasaysaya at sa kano sa anak ko na makiasawa. Ngamin, ama nga numabalo akadagos. Anya lakit din. Awan ti mapasamak kan ka no patsyam dagitang istorya. Yawat mo man kit di dayta sarming. Tagi barbasak man. Ingkani sagana dyan merienda ngayon lutom. Taumay ka nun ti bisitak. O sige. Babae siguro to bisita man niya. Girlfriend mo siguro anya. Sigurado ati bisitak daytan. Sige. Inakisaganan ti merienda. Inakitaan ti nagtuktok. Kunak tumat asikan. Umay ka. Ay, agyaman ak manaw. Umay ka. Tagtugaw ka. Tag-merienda tayo itong madamdama. Ay, nagmayatain. Ta-merienda adagos. Tuyan ti merienda. Ha? Berteng? Anastasia. Isu ti bagbagak ken ka abisitak. Ni Berting. Nalaing nga agluto da ito'y agayem ko. Kasmatlagan ka. Champion iti cooking contest ko naman. Nagpintas gayam to'y kabsat mo. Mabalin ka din nga irito na kenkwana, Manong. Day talaga ayam. Kursunada kahit. Nalaing agluto day ta. Kaya't nakanong nga ron ti ag-business. Ay, agpada kami Kaya't kumati ag-business. Ala, agmerinda tayon. Anastasia. Anya ti makunam. Magustuhan nakakanon ni Berting agayem ko.
Iso ka di daytoy, diag din dinamag a restaurant data siyang, kan ti asawa na. Anya tinahagan di asawa na. Birteng ti birngas na. Bert mo, ti awag ko kenkwa na. Imbag man ta adagayam negosyo da nga gasawa. Damagak man, si bibiyag ka di pa'y ti asawa na. Ay si bibiyag pa'y Tay ko na ama nang ibalo ni ta siya nga anak kao. Ay saan napod no dayta? Saan? Jaim bagam ide abaklayan na tirigat. Ititong palbiyak na. Saan napod no dayta? Tanay, puro nam ay matibakbaklayan na ita. Ay kat nasaya at no kasta. Kunak ano impaoperayo jay siding na, ijay pingping na. Apay ko mga ipaopera na. Kat iso matinang papintas kan kwa na. Sa bagay matkit di. Impakita mi iti doktor. Saan ka no matakanser? No kasta. Swerte iti biyag na, dagiti siding na. Ay, pudnaw. Dagita asiding na, ti swerte iti biyag na. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmar's YouTube channel. At yaman kamay, itingkay, panang tarabay.